zao nono Andriamanitra safidiny Davida mpanjaka ozy hoe nahita olona araky ny foko aho. Anao fo no teneny. Diloloko masina ozy no nanisorako azy. Nahita olona araky ny foko aho. Ka rehefa miatrika problème fo miatrika izy fa tsy raha hafa. Fo. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe tandremo ny fonareo. Tandremo izy ny fonareo. Amin'ny asabotsy zao moa zany mametraka an'le hoe école des solutions. De efa mampirisika anao sady za mba hisoratra anarana. Amen. Mianjany anao misorata anarana. Nareo zay magnaraka en ligne. Metabe tsy mahazo an'le hoe fianarana sur Zoom. Ny Zoom zany de application izy io plateforme. Fianarana en ligne. Zany hoe mila manana WhatsApp aloha anao de ho an'izay mampiasa téléphone Android mila télécharger application Zoom. De rehefa tafiditra aminao le Zoom de misy an'izay code zay alefa aminao avy eo. Sur ordinateur afaka mianatra sur Zoom. Tainy tompo atsika jiaby. De betsaka zany tsika rehefa miatrika problème de veritsika ndraiky hoe nagnalavitra atsika Andriamanitra. Ao arany magnamelo tegna mitsy hoe sao de tokony manapaka ozona sasany. Sao de tokony zao ary za ty. Nefa ndray izy io i problème atrenao io, io fonao io. Io ny ola. De ho jerevantsika zay zavatsy androany. Voalohany indrindra, fantaro mazava hoe ino moa le problème. C'est quoi votre problème, monsieur? Tokantragno an'ny mpivady. Malaky be ny lehilahy magnometsiny vehivavy. Malaky be ny vehivavy magnometsiny lehilahy. Nefa ny fotony problème de enao. Atsika zanak'olombelona moa tia magnamezaka za ohatran'izao hoe ndray fotony problème enao. Mba misy olo marina anao mba telelykely. Aza malaky mitsara na mandray fanapahan-kevitra aingana. Antanio ny tegnanao hoe inona marina moa ty problème ty. Io tsy voatery ataonao mason'olona fa anao zany mba mandinika kely hoe ho an'izay te mifamaly amin'ny vadiny, mifamaly amin'ny mpiasany, manana olana amin'ny rakoto, amin'ny rabe. Noviagna zina nomboko. De jerevo hoe inona ny fototry ny olana. Fototry. Hitanao raha mahitanao hazo maniry ny hazo maniry izy koa rantsany fogna rantsanantsagnanao karanty. Branche-nazy igny tapatapahanao. Ty izy mety azonao coupena amin'ny tronçonneuse. Fa tant que mbola ao ny racine na ny fototra tsy ho faty igny hazo igny fa maniry fogna izy igny avy. Ary zany ny olana matetika eto Madagasikara. Rehefa misy tragno may, misy problème de agnateraka sio. Olona tsisy raha naterigny taminanjy. Tegna maro zany. De miverina fogna igny olana igny avy eo. Satria le toetsaina tsy miova. Zay zavatra zay nefa tsisy mba magnano investissement amin'izany. Anao le mba miresaka makasika izy igny lazaigny ndraiky fa secte. Ngadary ndraiky zala secte. Mahay mikoragna. Aya. Fa zare magnano tsy miova fiainany. Donc raha te hiova fiainany, mila miova fisainany. Zay ihany io. Mba imagineo mo revana, ahoana mo nandeha igerenao fiainagnanao? Enao ny gérer varotra, gérer activité, gérer tokantragno nefa nanao raiky ary problème-nao. Mahagaga tokoa, misy gogna amizao mavita masaky manjingy viavy nefa tegnany ary tsy velony. Dia. I vatany ary tsy vitany mikarakara ananjy. Mba gaga koa za amina vehivavy magneky lehilahy maimbo-hoditry. Mety somy maimboimbo donc izy koa de fagnaraka tsara. Imagine mo revagna i vatanao zy raiky raha tsy voakopokonao. Andeha agnantsona magnanao. Zay lazainao fa velomiko ianao. Tezaiko.
Tena ngofonao ry tsy viloko anao. Tsy voataiza anao. Tandrigneso raha volaniko zany mba zataonao mahay vava io. Ahoana? Dia imagineo zany fa be da be am'izao ny tanora mamindra fahantrana amin'ny zanak'olo. Izy fa mahantra igny manjingy zanak'olo milamigny tsara andragnony babanao ninny. Ary malaky miteraka. Asa raha magnino? Tsy ela foana zanak'olo fa bikina ny lery. Bikina. Raha. Fantaro mazava ny olana. Ny fafantaranao ny tegna olana dia efa antsasaky ny vahaolana. Teny amin'ny akaikinao zany mba ho regniny. Ny fafantaranao ny tegna olana hoe dia efa antsasaky ny vahaolana. Hitanao izy koa ohatra anao zany zao marary, raha fantanao igny aretigny igny dia efa antsasaky ny vahaolana zany hitanao, moitié de solution. Ny philosophe mametraka principe mihitsy hoe quand tu poses toujours des questions, tu as déjà la moitié de solution. Izy koa anao zany mametraka question fogna, tak, fa maninona, pourquoi. Antsasaky ny vahaolana efa azonao. Ny fafantaranao ny olana dia efa antsasaky ny vahaolana. Tadio zany lesona atoroko anao zany. Faharoa, mila tony aloha, calme d'abord. Mila tony. Ny akamaroantsika rehefa maheno information négatif dia efa mikoropa, zalahy, tagnino loatra, zalahy. Hatramotranona metranao poketrinao tsy tadidinao. Nakitra ambony posin'olona aloha, tonga amin'ny tany ambany tsisy frais, mbola problème faharoa koa. Satria adignony an-tragno poketrinazy. Miampy koa io olana. Fa mila calme. Rehefa anao miatrika olana zany mba calme aloha. Zay matetika atoroko mpianatra andeha hagnala examen. Dia rehefa anao zany andeha hagnano examen, zavatra ataonao maka souffle tsara mihitsy. Kore. Tao fa mitabataba. Maka souffle tsara anao. Alainao tsara respiration nao. Vonina tsara anao amina inspiration 3 fois farafahakeliny. Dia regninao manomboka misy paix zay, fiadanana zay tonga agnaty fonao agny. Manomboka anao tony. Manomboka eo anao afaka miatrika zavatra amizay. Fa raha anao hoe mikoropaka, tena mikoropaka be, mikoropaka. Tsisy problème vaovanao zany agnatina fikoropahana. Mila tony. Tony aloha. Zay na tonga an Jésus-Christ nanolona an'le olona tsombo 10,000 zay hoe andeha hovokisa. Melona izy hitady solution, ozy mantsy ny mpianatra hoe iraha mipetraka aloha ny olona. Asevy mipetraka zareo. Titeny zany izy hoe asevy tony aloha zareo. Asevy tony. Io mety tegna isan-karazany information tonga aminao. Nagnanjao ndraiky ny ranony. Nagnanjao ndraiky ny zany ny revagna ny agnisan'ny nampaforo ny Job. Izy koa vakinao ny livre de Job. Nampaforo ny Job, izy calme. Tsisy taritra tsy tonga tamin'ny Job. Voalohany hoe rava fanagnananao hoe, potika e tragnonao hoe, nagnanjao tanimbolinao hoe, ohatran'izao ndraiky tragnonao hoe, ohatran'izao zanakanao hoe. Fa i Job tsy naregnesanao feo hoe zalahy karaha ataonao vao maregny zaza tsy afaka fagnadinina fogna anao fa tady tora. Fa calme aloha. Calme. Namba mafy be karakory io. Mety andeha taoko hoe misy taratasy tonga aminao, tsy haiko taratasina ino. Satria io ane na hotoragna ke anao fa io le izy e. Tonga dia atoroko aloha izy zany bora amizay mazava aminao.
agnano tsy toratoragna efa io izy io anao toratora-poaka fô tsaroko niaraka tamina namagna zay ndray andro tamin'ny toeram-piasagna anay hoe atria tegna gidragidra le zavatra nitranga tamin'izay a ho za tamin'zalahy hoe ndoloko mba hisotro coca kely aloha arô zarika le efa io raha tretsika le mbola coca koa raha tianao hoany ino zay raha tianareo hoaniko io rano mandevy oza tsy mamay tegna maty mba raha mampamevamevagna tadiavy raha mampafalifaly ary zay volaniko hoe ho an'ny mpivady rehefa mamisy information ntainao ampitegny tsy ambony fandriagnana reky mpitagna ananjy raha vo information ratsy izy reraka avy ampiasagna igny tsy information ratsy eky maloha toro ananjy tovy massage izy maloha iroho izy ainsi de suite tahiny tompo fa tsy papane gidragidra izy ary nefa tagny toeram-piasany tagny efa nisy raha gidragidra koa tagny tahiny tompo ianao mila tony ary io mila angatatsika amin'Andriamanitra mangatà mihitsy vavaka Jesosy fenao fiadanagna ny foko rehefa anao miatrika olagna miatrika zavatra gidragidra mangatà fiadanam-po amin'Andriamanitra mety ataonao zavatra kely zany tsisy dikany fa io ane tsy voavidim-bola fiadanam-po io zagnahary fô mahazo magnome azy io anao kamarady zany tsy azonao fiadanam-po ny ankamaroan'olo am'izao miatsara velatsy daholy fa mila anao maloha tony rehefa mikoropaka revagnatsika dia mora diso fanapahan-kevitra ary zay matetika mpitandremiko hoe raha vao olona mipresse anao hoe magnano pression be hoe ilaigna maiky amin'ny sivy farany asevindesiny agny amin'ny sivy ananjy ipetrahanao amin'ny placenao ka za dia matetika ataon'olo anjany ka izy vidiananao raha dia izy ty koa fa tsy alaina reny amy vole olo mila ananjy agny moa za tsy za andeha amianao pression keo fa atsika voatenenao le am'raika ambe folo farany farany nino izy ndraiky andeha maragna fiainagna aloha karaha vao zavatra sisina pression io dia fa mangala lavidavitra asevondesiny agny pression ananjy vono mihitsy téléphone-nao je vous en prie avilay izy amin'ny pression ananjy agny fa tsy anao andeha gotabezina andeha mindrany pression andeha mindrany stress anao raha vao mikoropaka tsisy vahaolagna hitanao eo enoy tsara zany ry ava malala mila tony maka fotoana ivavahana maka fotoana isaintsainana raha vao olona zay tsy magnome anao fotoana isaintsainana tsy magnome fotoana anao andinihana tiagnome pression anao izy zay tiagnome stress anao izy zay misy olona hoe mivarotra raha aminao fa anao asiny pression akory manao aminany to ialaka sa tsy ialaka magnontany anao farany lazany hoe farany ndeha soagna hoe faraninao hoe regninao izy kezali dia mbola ampiaro fa tsy mbola anao koa mbola mpitahoriny zay reky sasany tondrasan'olo friperie ndragno mbola miaraka amin'ny menasy madididinika koa asa vindosiny agny gony ananjy tahiny tompony izy tamaky fa commandin'olo fa mitsika robo camarade magnino tsy amenao ananjy agny commande ananjy io toetsaignatsika io raha tsy miova io tsisy fiainagna miova zany io tsisy fiainagna miova zany io ary zao tadio anareo zay fomba manambady managna tokantragno anao patron ny tokantragnonao io anao fa tsy olo andeha aminao izy anao tompony lakle hoe mahazo mandeha aminao izy sa tsy mahazo akory fa tsy andeha anaovany pression anao hoe nare zegny tsy azo vangiagna nare zegny zegny hoa anao mba managna programme anao tahiny tomponena tsaroko tam'izay mbola kely misy vahiny tonga an-tragnonay ony tsy tia zarikô dia ikendry papa dia za tamin'ny papanay tamin'izay koa za hoa tsy tia zarikô ke fa nahazo velo io za tsy adigony papanay zany
Isika zay mikoragna dia isika isa lahely le gravy io. Satria le vahiny hono tsy tia zarikô zay nono dia novagna roa dia livolagna baka zany tapapale. Koa zaho zay isika io velo za azoko fa tsy akoho. Dia tsy haiko raha io tsy afaka takaty lohany. Na nomboko te papalay tsy lagneky bekona vahiny tsony. Ia. Ao zay narita andeha aminay ao zika. Asazonao izy. Misotro an'izany. Hafa ndraiky moa karaha hoe zavatra fadigna hoe tsy mihinagna lambo ino fady zany. Fa resaka zarikô zany le roa. Na io raha fangaronay ovitra. Calme d'abord. Tenelo mikaikinao mila calme hoe. Izy koa tsy hainy calme zany tenelo iha ka taitaitsy. Miatrika examen anao mila calme. Satria na ikoropaka anao tsy vadiky ino ntsony agnarany fa examen agnarany. Miatrika tribunal anao mila calme. Satria na ino ranomasarotsika anao tribunal agnarany. Miatrika tsifisimbola anao mila calme. Na araraka anao ranomasinao na potrapotraka anao tsemboagna anao ino moa ty tsifisimbola fo agnarany. Tsy agnova agnarany raha io ranomasobenao io madamo. Fa anao mila calme. Dia zao raha ataova agnaty eritreritry matoa anao io tsy haiko 3 taogna 4 taogna 5 taogna 720 problème natrenao. Tsisy nahafaty anao na raiky. Dia anao ve eritreritry fa raiky afaty anao. Indrindra anao zao mba efa mivavaka Zagnahary magnampy anao. Tahiny tompo anenao tahiny Jesosy anao. Amen na. Koa za anao maraigny tonga mifadianina aketo koa. Tanao misy tsy lagnanao mel la regny zay. Parce que demain c'est vendredi. Yeah. On mange pas demain. Mifadianina tsika bare. Fatelo. Tadiavo ny antony olana. Fa nagnino anao vao tratran'io? Fa nagnino? Ary zao revagna mba atoroko atsika jiaby zany anao zany zao tsy haiko vehivavy anao sa lehilahy anao mihaino an'ity fampianarana ty mba jerevo ino dolo raha mety nitranga tagnatin'ny famillenao takao. Ny lehilahy aminareo inona ny zavatra nitranga. Ny vehivavy aminareo inona dolo ny zavatra nitranga. Dia mba raisoleso. Raisoleson. Fa mbola miziriziry fo. Ohatra zao hitanao hoe ny lehilahy taminareo presque ny sarabady daholo ohatra. Anao nefa lehilahy. Dia mba melo. Tsy haiko ny vehivavy taminareo nisy problème karakaran'izao. Dia mba melo. Eviteo le mba tsisy inigny zavatra. Fantaro zany karakory moa nare io. Olo karakory. Vehivavy karakory agnatin'ny famillenao ko. Lehilahy karakory agnatin'ny famillenariko. Jerevo zay zavatra zay. Inona nahazo an'ny tonton, inona nahazo an'ny ranona, inona nitranga tamin'ny grand-père nareo, inona ny zavatra nahazo an'ny frère ny papanao, inona nahazo an'ny cousinanao, inona nahazo an'ny sœuranao. Anjaranao mijery an'igny. Satria anao zao mba fa mahazo fampianarana resaka combat spirituel et tout. Maly zao zany nagnatoro kely olo zay mba magnaraka Facebook hoe plein lune na za zao fotoanan'ny combat spirituel. Natoroko mihitsy malo an'izay mba mpagnaraka Facebook anao tsy magnaraka Facebook iny vao mafy. Satria koa fa vaovao ampitain'ny pasteur. Sady aiza mandehaniko aminareny kiriry lavitra be. Mba agnaty Facebook koa anao mahita. Ho za tamin'ny alina zay nagnaraka Facebook hoe aujourd'hui c'est la pleine lune. Ndanao za maka vin rouge. Na ohatra anao tsy manana vin rouge na rano mangatsiaka mety fogna fa raha mba misy moyen na anao mividy limonade mena na mividy sirop ataova agnaty baolina kely zao dia ndana ararao amin'ny tany. Dia magnano karazana prière ianao, combat spirituel. Hoe nizaniza mamosavy fiainako, nizaniza manimba anay, nizaniza mandrava anay, zoniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria rehefa tsy normal zany hoe olona nanagna tokantragno tsara be teo ny sarabady.
Tsy normal zany hoe olona niaigna tamin'ny fiainana normal, maty vady, maty zanaka, misy raha ambadika izy io. Tsy lovanao avy amin'ny Kristy zany. Tsy lovanao avy amin'Andriamanitra zany. Fa matoa misy zavatra negatif miverimberina zay hita tagnatin'ny famille, hita tagnatin'ny rahavavy, rahalahy, anabavy, mpifanila bodirindra, tsy haiko famille-nao, famille du sang ohatra, misy raha ao. Zay le fototry ny olana zay mila jereva. Dia aza negligegna fa ndana mitady karazana remède spirituel, fanafody ara-panahy. Ino ny ataoko hoentiko i-affronter an'ity olana ity. Matetika revana ny olana zay hitanao maso, misy antony. Ohatra fotsiny zao mba efa nametranao question ve zao anao tsisy vola lava. Sa anao efa magneky mihitsy zay reto moa efa sahirana. Mba metrao question magnino anao tsy mipetraka amin'ny tragno vato? Tsy magnevanao ve izy io? Mba metra question hoe manino anao tsy mba matagna lilahy? Iny moa tian'ny sasany igny. Zay zao makasika anany tsy matagna lilahy. Fitiavan'ny lilahy fo karaha ino hoe. Fa magnino anao no ohatra tsy haiko inona, samy amin'ny nazy atsika jiaby. Apetrao zay question zay. Fa zafaly fotsiny hoe mafy mila délivrance, mila fantarina, inona ny fototry le olana. Fantaro. Anjaranao mamanitra an'izay. Ndraindray izy revana voalohany indrindra ny tsy fampiny fandaminana, anao tsy mahay mandamy. Karaha ny volaniko tamin'ny voalohany teo, io phrase-tsika io ndraindray mahasorena olo. Satria misy olo zao tsy mahay miteny moramora. Magnino? Agnontany raha izy amin'io. Magnino ozy? Iverinao tiany olo za. Mampaziniziny za. Misy olo tsy mazaka an'izany. Anakiroa zareo teo le fagnoharana volaniko voalohany nigadra daholo. Vokatry tsy fahaizana mizaka. Tsy fahaizana magnazava resaka. Nefa ny résultat nitovy fa le raiky farany teny mba tsara eky nofonao zay nay mpanjaka efa ahoana hoela velogna anao io. Dia nahazo bravo tamin'ny mpanjaka izy. Fa le talohan'io ratsy ho zareo. Fa ahoana ho faty daholo olo marao tia zay gadrany ianao. Tsy fahaizana mikora. Fantaro ny fototry ny olana semba amin'ny vavanao eky olana anao molotra anao. Izy ndrefa natevina fo. Tsy fampiny fandaminana. Ao koa matetiky mahatonga problème n'olo sasany tsy fahaizana mifandray aman'olona. Tsy mahay mifandray amin'ny hafa. Anao zany ndana mba maka le profil bas. Tsy mampaninona revana. Izy koa agnaty posinao zao misy 100,000 ariary ataovy amenina. Raha anao nagnano bonjour olo, agnaty posinao fo 100,000 ariarinao io. Io tsy miala ao. So de verinao manjavogny rehetsinao ko mbola tsaran'olo anao. Sendranao manana tragno vato, tsy haiko manana fiara, tsy haiko manana ino, fagnampianao olo, anao miondrika tsy maharodagna tragno vatonao igny. Tsy mampiegny comptenao amin'ny banky igny mody mitenao afinaritra. Comptenao milliardnao ao fo. Fa misy amintsika vao roetsy foagna vola agnaty poso. Ino? Ireo vavanao? Vao manana 1 million izy io fa tsy azonao atao akory. Vao misy raha hely foagna amin'ny fiainany izy fa tsy azo resahana. Fandana mba malaka le profil bas. Izy koa te ho ela velo. Misy oabolany gasy zenge, ny kakazo izy rehefa ambo alan-drivotro. Ka raha anao zany te hiseho ambo foagna ho azon-draha amin'ny rivotra reo anao. Satria misy olo agnatin'ny fiarahamonina mitondra rivotra. Anao nefa te ho azo ambo. Tratran'ny rivotra anjareo anao azon-draha. Aza tantaregn'olo vao nividy tomobile anao vao navita tragno anao afaka baka zanaka anao atka jindragnonareo koa foagna baka nare.
sady asonerana zao fa direct atao ino koa baka. Anao zany lehibe zesty sara gnany tompo fa nahazo 13e mois. Anareo mbo nahazo? Izy tsy nahazo io vignitra izy. Misy olona ne tsy tokony hiarina famosaviana zany e, fa bôgnabôgna anazy dila loatra. Misy olona ne tsy tokony hanangana azy fahavalo e, fa anao be zesta. Za manko zao sefo ampiasagna anay. Ino zao ikoragnany zany? Ampiasagna anareo agny foagna anao sefo tsy atao. De tazomo agny sefonao. Ino tombo? Mbo natomboka e? Ia, matomboka. Misy zao agnisan'ny problème manolo sasany tsy fisim-bola. Endana karoy, magnino anao tsisy vola? Fa za romodromotra foagna amin'olona ake. Ao ny sasany fazaran-dratsy. Mauvaise habitude. De igny mauvaise habitude-nao igny miteraka problème ho anao. Fantariny fototry ny olona. Tahin'Andriamanitra ianao. De aveo maneke mba ampianarin'ny fiaina. Maneke mba ampianarin'ny fiaina. Hitanareo matetika averimberiko raha tsaronareo. Atsika ke zao andro zao alina, fa io tsy mijanona alina mandrakizay zany. Io zany le fiainana iainantsika eto io. Maizina zao izy amintsika ke io. Fa maray io mazava. Fa tsy hoe maizina foagna antsika volan-draiky, raha zonino. Fa io na maizina tsy maintsy mazava io maray. Mianatra amin'ny fiainana. Igny le nampianarako atsika indray mandeha le hoe loi d'équinoxe. Nitoroko atsika igny. Nagnazava tamintsika zany matoy misy rirignina, hafanana, sy ny sisa. Io zany le fiainana io. Misy zao ny fotoana fahavokarana, vokatra ny litsi. Tsy maintsy mamokatra na tianao na tianao koa fa manomboka avy ake septembre, octobre, novembre. Maintsy misy litsi fô. Na zao faly na zao vignitry. Misy koa ny fotoana atao vokatra ny vary, na zao faly na zao vignitry, mamokatra fô io. Donc c'est ça la vie. Raha mbola ety ambany masoandro ony aty ambony tany aty tsy maintsy misy foagna ny sampona. Misy loza ko mbola aty. Na olo mivavaka na olo tsy mivavaka. Ndray andro nisy niteny an'izany namokany. Nareo mivavaka io zany mbo marary io, ozy njare. Anareo mivavaka io zany mba zao atretsika zany tsy haiko sa ino raha feritretinaretsika raha manana jingo jay fô ndaoko atsika mandeha kara. Satria mivavaka. Iveriny sasany raha hoe mpivavaka zany tsisy raha mahazo anazy. Non. Olo ratsy. Fa imagine un peu ino raha nahazo any Job. Olo marina, mahitsy, nataotra ny ratsy, nataotra n'Andriamanitra. Fa mbola niarina problème satria nagnino mipetraka aty ambany masoandro. Alao agnaty eritreritrinao mihitsy hoe za mivavaka nefa mbola tsisy vola. Fa magnino? Zay io koa misy fotoagna mbo tsisy namba zay paster io e. Fa zay foagna tsy be monimonina karaha anao. Sasany koa fa tsisy vola tsy pepe pocket fa de nitiagna ana. Karaha le nagnino anazy regny pocketrinanjy io. Misy fotoana zay tegna mba miatrika problème. Fa ny fomba iatrena anazy tsy mitovy amin'ny atrenao ninao. Natoroko anao zany teto nisy fotoana. Rehefa anao za en difficulté, tegna regninao hoe sarotra le zavatra atrenao. Da natomboy amin'ny fahaizanao migérer journée-nao. Mba feno itsikitsiky foagna journée-nao. Zanakanao mangagote moizy bolo. Alors le tsisy anao amin'io. Fa izy moizy anao. Tsy haiko ino raha angataly. Tsy manana le moyen anao fa ifalio. Na mahita fitsikitsikinao io foagna izy fa mboly moral aloha. Sasany angatany zanany raha lafo vidy mandramby angiry. Anao neny mazo amindalo.
zovy le mpagnanjaigna metsika 10,000. Raha vao angatany zanany ndray raha lafolafo vidy raha valivalera. Oy. Mandana amin'ny abanao agny. Aozy. Raha zambenareo fananagnany za. Tsy karanjany. Tadidiko tamin'ny Davilo mbola kely à chaque fois zay mandalo amin'ny gastro io misy tracteur zay tena ambidin'olo. Io forangatany ngia. Papa, achète-moi ce tracteur là. De raha mba agnotaniko ananjy, elle là moa mitondra an'io. Tu sais conduire moa. Fa tsy hoe mahazo vily anao niany. Le fomba atrehanao ananjy. Alevo mora fa zalaigny sarotro. Mety anao le manambady vady maditra tsy haiko hoe isika mody an-dragno izy mamy foana. Dia mba hagnanaovy sary mamy koa. Ia. Izy io ane rehefa gn'olo mamy tsy raha verijery fa misary lefaka e. Tena marina e. Na ampiakatra itoaka hitambavany izy fo. Ny dozin'izy iny nakatra. Fa izy tegna dary aminao fo. Da iny tompony eny. Izy le magnano manakabody. Dia mampareko anany. Tonga soara miseho. Iny telotelo iny nagnano voalohany miagny dia. Tsy zany anao fa izy magnadary va fa tiantiagna na hitany koa anao vingitry hitany. Fa ma izy mangatsima. Fa ma izy mangatsima. Izy magnano sary mandoava an tegna mandoava angala sase. Ataova kato angaseria ho ataova. Tsy mandoa edy. Ya. Na ngoaro volagny te pipi ao an tegna angala po. Miagna dio. Tsy zany anao fa sarotiny compliqué atao ino. Voilà. Da iny tompony anao. Alevo mora, tinino akaikinao alevo mora vai. Izy zany rehefa matetika mialatsigny raha mety tsy mandresy latranao le raha teneniko fa tonga dia fa alefako le te fialantsiny. Izy matetiky tsy sarotro zany izy fa anao magnasarotro anazy. Sasany ohatra hoe mahita vadiny mamo avy takagny Andriamanitro. Vita giro loatra. Vita gino ndraiky akeo. Alevo mora. Ny any araiky zay raha tegna nampiaiky anaty ampimotsika tamin'ny Ziona tao zany. Vadiny no isaky mandray vola agnaty bara foagna andaneny ananjy. Ino pasteur io zevitry. Leo za taminanjy rehefa fantanao le raha andaneny vola araho izy io za. Dia ambeno zay izy misotro findrendray zay izy tsy izy daholo mandany raha hoaniny. Mety le tompona bara mitsy mikatramo. Dia mba eo anao mitandrigny hoe otriny fangerim-bola. Tena marina e. Dia raha maso tsara. Izy ka mbola hitanao hoe mbola antongotongo za raha vidiny ake tsy mampagnino. Fa rehefa mihoatra dia raha oka malo sirifa akajigny la vola to e. Dia tambazigna izy tsy raha hognina. Tsy ambezagna amina kobay. Indrondroa intelo izy nagnaraka faravolagna tsy nagnano hoe karamose. Mahazo vola tonga dia mody. Dia aza sisina resaka tsono za hoe itoakanao io, itoakanao io za raha fitianike. Fa hitanao za kofa melona izy azo vola angala trosa amina botiky mihitsy za. Vidiany litre raiky izy za. Tsy mandeha agny satria agnaty laonjy zany efa misy an-dragno agny. Madamo efa tsy magnadary. Dia afaka rao irangahy. Kemina raiky izy fa tsy atoroko anareo. Tsy fagnala baraka boka kito. Indreo izy indreo. Fa nendreo za anao magnasarotra ananjy anao. Anao. Ny sasany ndraiky ina pasteur va olagna fa raha miseka va izy tsy miraharaha anahy.
dia natoroko izy i paozinao mikoroza tsy raha in'olona raha magnan'io iveriny zany ndesigna mbavaka foagna zany raha mose ny raharaha ananjy randrany tsy mibango paoziny tsisy raha pare amin'ny anarany Jesoa miraharahanao gny vadinao aninao sisy masony izy io sa magnety masony fata le raha rasy hainy koa rasarasara fa tsy hoe ndesigna mbavaka rika babababokebebebero atao boiboy hely valo misy raha zany riavane anao no vahaolagna aminazy anao vahaolagna aminazy ankoatran'le fiasan'Andriamanitra zany atsika iny namen'Andriamanitra saigny nametran'Andriamanitra intelligence na lehilahy na vehivavy ndana ampiasao le izy dia hitanao fa ila aminy eo dia aza fadio zany manomboka androany le magnasarojavy way sasany zany agnotaninao otrino maro vidin'izy way zany maro regninao nefa anao magnotany prix otrino maro vidinary way za marao da sy mampilefa nagnanakory izy tagny gitra zay valy nagnanakory mama za rehefa olo magnandre fialako akeo avelako koa izy mama ko sefako aby za satria misy olo zany anao kalma mihitsy tsy tiany tiany ampidiragna problème anao dia ndana mba tony kalma antegna zany na mafy raha io keo anao malaka moramora hoe ozinao hoe aha vitan'ny tompo mamahany ty dia aleva agnaty saigny efa zato amby arivo le nitranga tamin'ny volagna lasa tamin'ny taogna lasa dia araiky ive tsy vovaha teneno makaikinao zany ive hoe dia tsy vovaha hoe sady araka hitsangana atsika jiaby ho an'izay mila tony le lesona mila mianatra amin'ny école des solutions izao mba managna application WhatsApp aminareo mba tsy agnany tagnany zay mba managna WhatsApp donc zany nareo jiaby regny mila mianatra daholo mandra-patonga ny sabotsy venao dia tsy ahita realy etrety zany zavatra ny anaranao takeo prix-na 10 000 ariary ve izy teo igny nefa atsika agnatin'ny zoom magny afaka mametraka question ohatra zany hoe ino le raha mba magnititiky saigninao dia afaka apetrakanao question dia mba miparticipe zany anao am'le école zoom dia mitelecharger alohanao application zoom ho an'izay te agnaraka an'le cours sur WhatsApp voalohany aloha mila managna WhatsApp dia aveo mitelecharger application zoom dia zay anao vao andefasagna lien dia anao miclique lien igny tonga dia tafiditra agnatin'le réunion zoom anao afaka magnatrika formation école des solutions amen dia ndao mba samy mba hianatra anao tsy vitany hoe mianatra foagna fa sady mba magnampy anao zany andry pastera am'le asan'Andriamanitra ataontsika akato amen ndao mba samy hivavaka ary mba mangata amin'Andriamanitra par rapport amin'ny zavatra voarainao teo hoe ampio za Andriamanitra mba haya mahaolana asandraton'ny feonao misotranao zay Jehovah-Andriamanitra fa afaka nandre lesona androany raisinay ho tombony lehibe nafahanay nianatra inoko Jesosy eo fa afaka amangy fiainan'olo maro anao afaka hikasika fiainan'olo maro anao afaka hita fiainan'olo maro anao tamin'igny leson'igny hianatra izy manomboka androany mba ho mpamahaolana ho vehivavy mpamahaolana izy ho lehilahy mpamahaolana izy ary dia ho rakofanay amin'ny ranao Jesosy no hoavinay tsiraikiraiky reto nizaniza tompo miatrika zavatra sarotra amin'izao minitra hitenenanay izao aoka ny herinao fanamasina nampy anazy hiasa mahery amin'ny fiainany hitahy anasitrana anova tantaram-piainany tapahako ny zioga foanako ny vesatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo ary tsofoko rano ianao mba hahita soa amin'izay rehetra atao
tony rehefa miatrika olana. Ny fanamasina ny menao tolotsaina ao anatin'ny zavatra atrenao eo. Ary tadidio foana ty verset amin'ny Luka 1:37 ty hoe fa amin'Andriamanitra dia tsy misy tsy hay atao. Rien n'est impossible avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nasio bravo mafy an'ny tompo dia mahazo toerantsika. Tain'ny tompo ane zasy ianao. Zay ny fotoanantsika tetoniany inoko fa nafinatranao ambagno tany hoe olona akaikinao mba nisy zavatra navoarainao ve hoe teo. Mba nytany moa izy mba nahazo leçon ve nao hoe ya. Agnatanteraka fanatitsika ho an'izay niomana ivavakitsika. Misaotra tompo ny amin'ny fahafahanay nanompo anao teto ho tahinana ireo zay nandray ny lesona ary dia ho ambinina mihoatra izy ireo. Tahiko tompo ireo zay manaraka ny direct nizanizy amin'izy ireo mba hamafy ianao hiasa